Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashkuruhu alladhi wa'ada al-mazid liman syakar. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran liuluhiyatihi wa rububiyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi khairul bashar wa ala alihi wa ashabihi ad-durar. Amma ba'd, fattaqullaha fima amar wattaqu fima naha anhu wa jazar. Wa'lamu anna ad-dunya darul mamar wa anna al-akhirata darul maqar. وَأَخْرِجُوا حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ قُلُوبِكُمْ فَإِنَّهُ إِذَا اسْتَوْلَى أَسَرَ. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kepenukbal salam tujuh kita bikemun delu tukbal tebi pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiak kita bi masih wekne mian inurungan waktu sedikit-dikit si oras kuituin inen serta tewasal wek tebi si kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambanin may pong tinai kalasahan pahap tebi niatin bidangan parangan amban aku ne memisahin latun ne sampai kaam kemon mapakalehin sabab nen hinang mahapin bisan pesa ingge hadjenin bangga lai ikhlasin tantunin teed tehinang dembuwa ang bantamanan hadje azab tekkale sillaw kiamat. Dale pas amban kitebi daran tasubahat delu pinisuleab ebut narka jahannamin tek kaselew dambuli si atel lungan isa nin mea magbabasa Quran sa lungkohap pun basare Quranin duk siya hadja kasanglitan we siya miyaan magbabasa Quran atau akan hapso alarin keruenen yene me siye megjijihad silan Allah subhanahu wa ta'ala sumagua pagjiharan din duk siya hadja tabantu we siye bahani atau akan supaya si hadja katatalewan we mahadjana si katelunen yene me manusia basag magurong atau akan basag magnapaka sumagua pag napakahan din dukad siya tabantu we siya miyan dayahan dukad siya tabantu we siya miyaan sayo. So bang payaman no teluti bukan miyaan
ibadat haji miyaan manamalan. Pagbasa Quran, pagjihad, puncak pulu agamate, pagsasadakka, sa sinabab amban ga'la ikhlasin, sinabab ga si magperembus-bus tuju Allah Ta'ala, yene ibadat mahadjaman naman miyaan bintung ihap azab tehinang siye tamanan dehelu pinisulayab embut narka jahannamin tek kasilaw dambuli. So bisan pesaing gamantuk pakalenun lune ke pabakbak pasari-sari duk kahawak-kahawano atau akan lune ke data sasakatan perheng-deheng dendang-dendangan mag-ekka-ekka subege lepas amban kao ikhlasin pegge nan si inin mengkin teguna amalan. Sine mga tauhin adakala oras inambanan ni keu we kemon matapit cikauhin tek kali elew dambuli inaanu anaknu kaandahannu usbawarisnu ga niya ta ase-asenu tek ka elew iyan malingkan yene amal nu sa bakas te perehelu nu metu dia tak bulak dunyahin. So sine mga tauhin adakala pakalenu inin adakala iene ke humadirnu inin bangleru si kau ikhlasin dembua inin ambanta ase-asenu tek kaselo dembuli ganta nabangan kau. May umat Islam elew inin miaan niya tapik tebi miaan sube pegbisara ko Easter egg ka ko ito manamal paatag miaan iyan pasalan pegkeo-keo antara meglewle kevini yene kineo-keo meglewle kevinihin atau akan mag-elandahin supaya magsapi lune ke amban ceddi manusia atau akan lune ke amban metetto sali du amban amma duk ina atau akan lune ke miaan amban me bagay atau akan amban me pong tinai. Mabaya kung akahan kita bi bang ine pamayam Islamin iene si dembuak parkalain ine. May umat Islam miaan hangkan cubay binisara sabab kakwe itu meg-ilaanda megbutas atau akan magsapi bang payam no bang ine ujung poon nen duk bang ine sabab nen gani sababan basag manamalan yene inalaw do isyara sumakuwa sinabab hadja amban pengew-ngew metetto atau akan pengew-ngew bagay atau akan pengew-ngew mian asid di sinabab amban mian tehinang magsapi iyan antara due meglewle kebini ini. May umat Islam may pong tinaik kalasahan bandingan syara nun nan siinin duk iyan agama nun nan siinin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man khabbaba imra'atan li zawjiha tewa muka atau akan pinagmurkaan bang niya ngeo-ngeo antara iyan dan duangan meglole kebini lune ke kineo-keohin andahin supaya bunci si elane atau akan lune ke kineo-keohin lelah supaya bunci si andane. Hukuman nin may umat Islam dembua amban me kabair dembua amban duse haji dembua amban janan petek kamurkain, petek kabusungin, petek kaazabin, yene si manusia
mengehinang in-inen. Ini sabab pagdembua inin amban iene kekehinang sin syaitan. Amban me kekehinang sin syaitan iene mian may magsisihir upama. Fain Allah subhanahu wa ta'ala yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Yene pinagsape were antara iene mian meglewle kebinihin antara iene lelahin duk andanin. Hangkan ne tesuwi-suwi we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadisun sahih. Painne inna asyaitana yada'u arshahu 'ala al-ma' thumma yab'athu sarayahu fi an-nasi فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت رواه مسلم. Mepong tina ikalasan payaman bi hadis ini. Hadis riwayat wa Imam Muslim. Bennal penne syaitanin hebilisin binet tadwe de atawakan yulu bangkunin miaan dia lim selang filma pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bang antag selang tu tak pulak dunya. Niya me basa me magpain kone si me zaman ko itu pende si me Bermuda wala iko miaan bangku si iblisin sumagua inin ganiya kesebenalan ni. Sa tek hadis Rasul sallallahu alaihi wasallamin tesubahat tajwe ni bangku si iblisin penipunan ni me sundalunin basta si selang duk si bohe tu rata bulak dunya ge ketauhan bang antag. Puasili pinasaplag sundalunin billahi amban iye nemiaan palaihan demiaan ganta nasat banu Adam. Ganta nasat sin manusia. Pagtaabot sa ili ubos nasat tek kanebalik ke monsundalu nemiaan. Natamanan tapit si iye duk petingko ni si bihing ni sine amban iye ni syaitan mian atau akan iye ni sundalu nemiaan tamanan hajjene pitna tebet tadwe ni si manusia. Subhanallah. Sampai niya tek kapente dem buat mag-report si iye. Painne leku painne po si anu. Sampai ga iye painne ambananku duk ga iye lebahanku. Samantaraan ga iye tasasatku duk parkala miaan. Nafen si iblis ma sana'ta syai'an ga pen niya tehinang nubisan ini wa yaji'u ahaduhum naniya ni sabtek kadambua yene po si iblis fayaqul misara pen ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahlihi ga ku penne usa samantaraan ga iye penne kapag sape ku antara neduk andane mian. Ga ku penne usa nasat siye, ga ku usa ngurungan siye fitnah, ga ku usa ngurungan siye sasat, behu ku usa amban siye. Tapag sape we ku antara duangan meglewle kevinihin. Kapag sape we ku antara iye ne lelahin duk andane, fayuqarribuhu wa yudnihi wa yaltazimuhu puasili
Ineddo si iblis yene makasasat magsape antara dua meglewle kebinimian pinatapit we ne ine bisyara si iblisin ni'ma anta kaune penne tamanan hap iene sundal kuku ku itu nele. So tamanan tapit ku si iblis me pong tina ikalasahan yene bangken ya annen niya amban sundalu nele amban syaitan le te hinang ne dialem ellew iyan yene miaan kapag sape we ne antara duangan meglew de kebinihin binantu si iblisin tamanan tapit si hebilisin pegge tamanan hajjene pitna tebetta dwe ne bang si yene antara pagsape duangan meglew de kebinimian. Subhanallah me umat Islam. Inin sube kitebi papateng sime parkalain inen. Ina sabab pain Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah si Majmu'ul Fatawa si volume 23 page 363 pain fasa'yu fit tafriqi bainal mar'ati wa zawjiha min adh-dhunubi ash-shadida وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية si waktu sinara wena hadis inen yene penne pelumenganu pengoengoenu antara duangan meglewle kebini antara dende duk ellane antara lella duk andane minadh dhunubi syadida ambandu sehat jeme pung tina ikalasahan. Penne balikanku. Fasa'yu fit tafriqi bainal mar'ati wa zawjiha. Yene penne miaan pelumengan maksudnen ngeo-ngeo antara dende duk ellane antara atau antara lella duk andane binadh-dhunubi syadida ambandu sehat je ambandu se makalando wa huwa min fi'lis saharati duk iye inin penne hinang me siya megsisihir wa huwa min a'zami fi'lis syayatin duk dembua inin penne amban tamanan hajje kekehinang sin syaitan. Meinin me umat Islam kamanamal me kehinang ne si zaman ko itu inen baya kita rugai pangannalan den wa me hinang inin garunia sisiye pangannalan den way hinang inin gero magbakkas sisiye pangannalan den way hinang inin we ga niya miaan dusene si Allah Ta'ala ga talab alab were janan pinagmurkaan si janan pinaglaanatan si duk te bilang si amban ine sundalu si iblis duk te bilang si amban ine me sundalu sin syaitan. Inen ma umat Islam subay papating si zaman ko itu inen lagi-lagi te jigita tu si miaan OFW atau akan cigwa lahat antag-antag na lahat petuhan te bidalem Middle East atau akan bisan duman tu dalem Middle East si Europe si Amerika si Malaysia yene bahan den atau akan niya manusia bahan den maghunting andaa. Kinasahan we re andaahin cinatsa atwen de andaahin atau akan binomig story andaahin ubus pinehilas si elane rendehin atau akan cinasat si elane rendehin palawi pembulan puas amban ini me pagchat-chat demiaan peglesano taakanu ne makuhug ne atau akan ngahug ne rendehin tuju elane di ketauhan bang ini syabab ne ine keu hati
sinabab pege niya ni sewek ni magkeddew, atau akan pege niya ni sabab ni magkasa, atau akan pege sabab niya ni sewek ni magjanji, we bang siya may kepegsape, iye naruk miyaan. Ella ni miyaan, we magpakawin siya, duk iye ni sewek ni magkasa baho miyaan. May umat Islam. Dembua inin amban do siya hadya manamalan. Kesinduehan pe amban kewalamaan te. Bang niya lella. Nasyat doangan megleule kebini. Kineoke uwe ne. Iye ne miyaan dendehin supaya mekepegtiman duk elane. Supaya taandane. Geisahi kawin demiaan. Bang si pelengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Duk inin bisara binebegan wa Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Balikanku. Lella. Nasat dembuak den daruk megtiman. Duk elane. Supaya taandane. Geisahi kawin den. Bang siya kinawin. Bang po si Imam Malik. Duk po Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Inin hukuman din bang si syara' tabi syara' sin agama Islam. Nakami sa medende. Yene ngahug si ilane. Ngahugan ilane. Gaaniya a valid reason binettad we syara' te syara' sin agama Islam. Manjari maghugin. Di alam syara' te maghugin. Sumagwa, subeni a valid reason. Yene ko sinubahat we Allah Ta'ala duk sinubahat we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagwa, bangahug dendehin. Bangahug dendehin. Gaan niya ujung poon. Gaan niya sabab inalaod we syara' pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Iene pe inne mengehugin amban kerendehan hunnal munafiqat. Siene iyan penne me munafikin. Munafik kerendehan. Atau akan bang niya dembua dende. Makutiman amban illane. Ga niya sabab. Ga niya ujung poon. Kahapeg lawle kebini. Kahapeg syawkake. Kahapeg kasilasa. Besuang hadja makutiman amban illane. Ini kau niya hati nasyat. Siye keruangan. Niya ngiyaw siye keruangan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin talabat talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Subhanallah, dumanin basta-basta may pong tinai kalasahan. Bang niya dende. Atawakan sine-sine dende. Makutiman amban elane. Makutiman amban elane. Min ghairi ba'sin ga niya sababanne. Ga niya ujung poonne. Ga niya valid reason inalaod we syara. Tek kasilaw kiamat. Faharamun 'alaiha raihatul jannah. Hinaram si dendeinin bengi surgain. Tek kasilaw demboli. Dape ka way makasek surga. Dape ka way makasek surga. Bengi surga kita hamut ni. Bang makatiman dendehin amban illane ga niya valid reason ga niya ujung poon. Namin kinsa bang puun ni makatiman sabab pege niya sewek ni magkasa. Atau akan pege niya ni sewek ni mag-isun. Bang tinimanan wa illanin duk ni siya magdembua iya narukmiyaan sewek ni mag-isun miyaan. Pesong ni dusyenin me pong tinai kalasahan. Pesong ni miyaan siksanin amban Allah Ta'ala bangsa inin iya ni miyaan kahalanin. Lemikian bilaks yen opposite.
Nia isab amban kerendehan. Ni amban kerendehan. Ngeo-ngeo sin kelelahan. Supaya tetiman we lelahin andanin. Ubus supaya iye gumanti iye ni si bakas andanin yan. So pandak bisara, menkin kupein ne mabaya kawinan nubang timanan nurahu andanu iyan. Lemikian, lamud inin amban iye ni tapik temian may pong tinai kalasahan. Pagay niya yan. Niya si zaman kue itu baya kita rukgai. Iyan may kerendehan. Magkabaya pa yung teruk dembuwa lila. Pepite ni. Si zaman kue itu ininen. Ine syurut nin. Mengkin iya mabaya kinawinan lila sewe na magkabaya miyan. Bang tinimanan we lilahin andanin supaya gumanti. Inin may pong tinai kalasahan. La yajuzu lil mar'ati an tatluba min zawjiha talaqa zawjatihi athaniya. Pain syaratin gay manjari si dembua dende upama magluwa siya. Gay manjari si dembua inin pakune amban elare miyaan keruangan dinak tinimanan luanen. Haram. Sa inggene bang upamanin duman pe anda. Sa inggene bang upamanin behusong pinalanuhan pehinang anda sumaguwa bisaranin gay keu kabayaanku samantaran gay timanan nu andanun. So pakalen bi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inin. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inin pakalehun bi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yahillu limra'atin an tas'ala talaqa ukhtiha litastafriga safhataha walitankiha walitunkah fa innama laha ma qaddara laha Gaypenne halal si dembua dende pakune amban dembua lella dinak tinimanan iene pong tinainen. Mananin pong tinaine si muslimin. Pong tinaine dembua agama. So gay manjari si dembua dende pen Rasul sallallahu alaihi wasallam pakune si dembua lella ambat timanan iene lella mia andanen supaya penne gumanti iene si bakas anda tinimanan miaan. So inin la yahil, maknanin haram. Gaypain ne manjari si dembua dende pakune amban dembua lella rinik tinimanan anda lella miaan supaya ia gumanti ia ni silalay nilay. Maknanin supaya ia ginestuhan lella ni tahinang ia ni anday walitunkah atau akan supaya ia kakawinan. Atau akan supaya ia tahinang anda. Gay manjari may pong tinai kalasahan. Bang upama niya magsyarat sa inin, niya makukondisyon sa inin, way bahasa miyaan, mengkine mabaya, hinang anda, atawakan kinawinan, syurut nin, subay tinimanan, way lelahin, iyan anda niyan, batal syarat ini, gay manjari ini timan, gay manjari kinilale, pegge syarat atawakan syarat atawakan kondisyon mangga si syarat sin agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi umat Islam inin bangken yanen amban dende hap miaan lella. Nasubay kita bipapating si may parkalain inin. Hangkan inin hinang tabi-tapik kuap-kuap inin pegge ketawanku asal ikka manamal ngahilang na may pong tinai kalasahan. Amban me upamahan may pong tinai kalasahan. Upamahan. Yene pengeo-ngeo antara duangan maglawle kebini supaya makapagsapi
Yene pein aradnen al-mashyu baina az-zawjaini bin namimah wa kalamis su'i fi sa'iril ahwal. Yene tekka den buak den dehin atau kan lelahin megbo-bo bisara antara yene duangan megleule ke binimian bisan duga to'o supaya siya magsapi. Inin te bilang amban takbib, te bilang amban yene miaan pengeo-ngeo bang tehinang inin we manusia bumakapagsape duangan magleule ke binihin. Te bilang yang bandu siya tewa muka, tewa busung, tewa laknat. Pihap andane, upama dan buat le. Te kita kubirayang elanun le si anu, si ini asewe, ni sa itu, sa amian. Tek kalelahin si luma. Ulali iye. Bangoy negay sinabit we andanin. Bangoy negay mian nambung andanin bang ilinganan. Peglesan adja ko tepak me kasirolahin data kok ne tinibag. Nainakante kayo nga malalahin. Bangoy isinaili sampai maglalayo ne maglaylayo pen bahasa atin. Sampai mekepegtiman ne antara iya ne duangan maglalayo kebinimian. Ini sampol adja. Sedikit-dikit sampol. May umat Islam, niya kisah si tengit parkala inin, tesyubahat wa Imam Zahabi, si kitab ni Kabair. Yene mea behehan, mea chismosa, chismoso, ko-reporter. Hapab reporterin, tagagat jirupain. Siya gana gajira, sumagawa, makalando manamal tuyo rin. Megbobo bisara antara duangan megelaan da supaya makapagsapi duangan meglewle ke binimian. Ni ada buah ipun miaan basag magtarabaho dok pened manamal barannen sumagawa den buah rusakinen. Basag manamal mitna, basag manamal magmomo bisara. Na dembua elew, bineli ipun miya anu dembua hari, sultan, supaya niya dara akan de dalam rumah. Atau akan dalam astana remian. Menjadi, pagtaabot sa ili ni tumeggel ni ipun miyaan sisiye, lain ni pegua sakinin. Yene kakatel sindella gay tumanam bangge may kepegbobo bisara. May kepeg-imbento bisara. Menjadi, naihepi si anda iyene, bos nemian, natawakan amo nemian. Pene niya, pene, siyong inanda we elanun, bahao. Siyong kiyo pineluaan we ene. Sabang kiyo pene mabaya, ngeddo kiyo amban bongot ni, nettet kiyo me miyaan, sempulam ba, bupepituhon penne ako, bogo penne niya alay, si atao meghinang-hinang, supaya penne bintong pangatayan elano iyan, gay nile usan ne inanda iyan siyong pemelwa ne kauli. Supaya bisan dosa ingge bewan nun, bisan keo bewan biabas tahak, pangahamutan ne kauhin, bengi pemban mebengihin. Bisan pe keo dusingan pamayaman ne kauhin, lingkat pe kamban melingkatin. Sa penne, mengkin tetepanun bangot nen, bang hinabu ne tuli. Lukyo gite bistu. Na penne awe. Menjari may umat Islam na mag-awe ni anda ni miyaan na inaisab pili bataan ni miyaan tudyo iya nilalahin. Penne papateng keo penne amuku, bosku, siyong keo sinumbali we andanun mainsangim. Niya penne sewe ni magkabaya sedi.
Songkyo penne sumbali ini bangkyo ni anun tumuli ni. So may umat Islam, pagsakay ni sa ili sangim, lay ni meglewle kebinihin ganta para tuli ni sa kirwangan, na mag-ispiyahan ni. Dendehin ngispiya bang sumiyan ke tumuli elanin supaya mekeddo bongot. Lemikian lelahin ngispiya ruisab bang to o ke pinain bataan demiyaan we song sinumbali we andanin. Pagsakay na sa ili tuli, ga rumiyan tuli too, sumaguwa magmapeked dem hadya magpahang-pahang. Magtuli-tuli. Webe itu pagsakay na sa ili basa pegge tekiten ne we dendehin tuli. Ineddo ne oroin sa ili. Sa pinepine hap miyaan bongot elane miyan para ngeddo bongot me sempu lamba. Paasik dia lem pikilan iene lelahin. To hati peine pinein bataan kun. Pinein iene miyaan ipun kun. Sinumbali ku we andakuin inen puasili ineddo we ne oroin. Budi ne heluan we ne iene andane miyaan ganta dinugsuan. Tetas peg ela andahin. Tetas peglewle kebinihin. Sababan yene dembua megbo-bo bisyara ini me pong tinai kalasahan. Kisah ini tesubahat wa Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab ne Kabair. Bangkang baya ini mayaman ne me pong tinai kalasahan. Subhanallah. Napia inin makahinan ne si zaman kue itu. Kahapeglaw kebini antara yene duangan miaan lelaruk dende miaan hadja me kebisita rendehin hapluma bagay ne. Allo illanun asa maaf sa miaan sa pagitaru kita magbagay sa inin sa miaan. Gehap adat nin sa itu pendogaku pasag magkasa pendogaku bang situlakan dendene pegtek ka jabalik bakas amban pemisitahan ne iene dendemian bintung ne ateinin paasik ne pegduwe-ruwehin si elani paasik ne miaan peg sakin si elani genet tantu untul pemikilnin sinaba pamban bisara iene bagay ne miaan. Subhanallah, may umat Islam. Da ismolun bi iene, may bisara diki-diki. Adakala magbakas dia lem pangatian dem buak pong tineinu. Janan maka ladjaya pong tineinu. Janan makipigsepe pong tineinu. Inin amban me misal yene inalinan takhbib, inalinan pegkeo-keo antara ini duangan meglewle kebini. Si kedua, may pong tinai kalasahan, yene miaan bang dinaak we metettoehin tinimanan si anak ni andane miaan lamud inin amban pengeo-ngeo bangga dunia uzur syara patut penimanan iyan anak ni mian si andani pegeni amban memetetto tabi sa miaan lune ke amma lune ke ina sinabab gay kabayaan ni ayuan ni miaan lune ke lela, lune ke dende. Sine ine ne sababan, lune ke pegege haplela, lune ke pegegani at tarabaho, lune ke pege miaan asa pege miaan tambay hadja pinain, atawakan niya memetetto hap dua yu anden, tege tarabaho ru, mag-aagama ru,
mian habde bentuk na sasal bun si hadja yene si mian ayu ande mian sinaba bamban me istori masa pegi pinaing game tewa me pamilyarin atawakan niya me mian cewek de magsagga zaman me high school pe zaman me elementary ubus si it iyan ayu ande mian paatag inin me pong tinai kalasahan la ilaha illallah gay ku inakaakahan paatag inin si zaman kue itu pagi niya me bakas me titenggete me parkala inin kahapeg laule kebini antara duangan yene lelaruk dende me kaanakande sinaba pamban metetto sabab pagigi hadja kesulutan yene si ayu anda mian sabab gayru patut pagi me si itnen atau akan pamilyarin niya pagsaggaan de zaman masa atasan dinak tinimanan si anak ni mian atau akan dinak sinapean amban anak ni dendemian ini elanin be umat Islam lamud inin amban takbib lamud inin amban ini pengew-ngew lamud inin amban pengew-ngew si syara' agama Allah subhanahu wa ta'ala menjadi painne amrul walidi waladahu bang dinaak iyenewe miaan bang dinaak we metettoehin anak nin nimanan andane tantunen gay jinari teriwayat dembuwa lella nilaw po siya po Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu fa inni sa'ala rajulun al-imam Ahmad inna abi ya'muruni an utalliqa imra'ati qala la tutalliqha qala alaysa Umaru amara ibnahu Abdullah an yutalliqa imra'atahu qala hatta yakuna abuka mithla Umar radhiyallahu ta'ala anhu fa inni mian tetilew Imam Ahmad Imam Ahmad kilalete yene dembu amban me ma depu mazhab al-Hanabila fa inni ya imam tara aku penne we amma kun nimanan andaku buga penne niya ujung poon ga niya sababan inalaw we syara dina aku aja penne tinimanan we dina kadja tinimanan we amma kun andakun penne Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu la tutalliqha da'iye penne timananun nanambung lillahin penne we ga penne si Umar ibn al-Khattab dina akwe ne tinimanan si anak nen Abdullah anda Abdullahin zaman ne napagay teriwayat dembua elew dina akwe si Umar tinimanan si anak ni Abdullah anda Abdullahin so tinimanan ni Abdullah sinabab ang bandak si Umar na hininang dalil we dembua lelainin we ga kepein ne taraak we si Umar tinimanan po Abdullah andanin ini sambung Imam Ahmarin fa inni manjari timanannu andanun bangke niya an amma nun ne ko si Umarin so si Umar mananin me pong tinay kalasahan pundaak ne tinimanan pundinaak we ne tinimanan po Abdullah anda Abdullahin ketawahan ne bang ina sabab men so, si menilaw Imam Ahmad inin, pa inni, manjarin ni timanan no andanun, amban pangandaak iya ni amma nulay, bang bakas ni umabot level amma nun ko si Umarin. So, me pong tinai kalasahan. Gay manjari si dembua metettoa. Gay manjari si dembua ina, amma, ngandaak anak ni, nimanan andane atawakan napean iene mian andane me pong tina napean elane me pong tinay kalasahan
pegge tebilang inin amban iene uslubut takhbib, amban iene pengeo-ngeo, buara pun pengeo-ngeohin. Hinaram we syara'te iene syara' sin agama Islam. Syadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man khabbaba imra'atan li zawjiha. Duman pe inne amban umatku, duman amban kami, bang nia kenia annen ngeo-ngeo den buat dende supaya tumala amban elane, atau akan ngeo-ngeo den buat lellah supaya tinimanan wene iene miaan andane miaan. Inin mepong tinai kalasahan. Iene syara sin agamatin si tenged iene pegkeo-keo inen. Iene si tenged pagpanasat iene miaan si meglewle kebini inin. Bangken yaan nen metettoehin gay manjari. Sisiye, ngeo-ngeo, sinduangan, meglewle kebini. Sa ingin bang kita bime peliputin. Sa ingin bang kita bime aseddihin. Namay-amay hubaya. Dehengan tebi. Iene miyaan papatuk atau akan petelobong si parkala meglewle kebini. Iene sinabab amban pekulebe tebi miyaan. Maka pagsape iene duangan meglewle kebinihin me pong tinaiklasan. Sige ne kita bi makapagtabang. Yene miyaan memegbelik siye, memegdembua siye, nguntul parkala delay, ame-ame hubaya, dani kitebi nabang ngerutang, iene tehinang, sampai magsape siye, me pong tinai kalasahan. Pegge dembua inin ambanduse hajje, ambanduse, tinunggaan wa Allah subhanahu wa ta'ala, duk murka, serta tesyubahat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, amban kekehinang sin syaitan. Menjadi ili pegbisyarahan ten bi mian kuap-kuap itu si tenged pegkeo-keo me pong tinai kalasahan nate keswa bi me binisyata at bi mian dalam kitab insyaallah subhanahu wa ta'ala bangpan isab niya mian teindan tebi amban tapik tebi lay name ame hubaya si kitebi bang alin nen pegkeo-keo antara meglewle kebini da teed hinang tebi salam dua si kaam kemon sumabu iyan si mian live tebi kuap-kuap itu dembuak mian amban hukuman syarak tebi syarak sin agama Islam subi ketauhan we tebi kemon me pong tinai kalasahan salam dua me pong tinai kami dalam Jeddah mian Makkah Madinah Taif mian Hail Ahsa mantiqatus syarqiyah Tabuk, Dammam, Riyadh, may pong tinay kami dalam Daruz Zikir, duk hayu shipa, papap na kita bihadja kemon. Bang kita bipay ni sa binatala amban ini pandemic mapaatag si zaman ko ituin inin. Dana kita birahu megluasan, insyaallah ta'ala masiruinin tahala amban kita bi. Sabar-sabar na kita birahu. Lemikian may pong tinay kami si Middle East, si Dubai, si Bahrain, Qatar, si Kuwait, si Oman, si Jordan, si Syria, si Sudan. Salam doa si kam kemon, lemikian papahap do kamisab, may pong tinay kami si Indonesia, si Brunei, si Thailand, si Vietnam, bang nialu, si Malaysia, si Indonesia, duk pong tinay kami, medyalim Pilipinas. Salam doa si kam kemon, bang kita bipanisab pinatala amban iyan me an COVID-19 inin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian pong tinay kami si Europe, si United Kingdom, si may antag-antag niya mang patek kasumabo may amban New Zealand, si may bing hitindakante si Australia. Mian salam doa si kam kemon pahap-hap na kita bihadja lagi iulu dalam Europe mian saplag iene COVID-19 inen bang kita bipanisab pinalihala wa Allah ta'ala man kemon makalaat. May pong tinay kami, lemikian lambud si Amerika, niya bang patek kasumabo, may pong tinay itibi, ambat do siya papahap siya lai, pabasag tibi, dua aten bi bang panisab itibi, inurungan kasabar, nandal iyan si wala, pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala inen.
Tasyubatin sini wa khatib sin Masjidul Haram. Makalanduk manamal lingkat khutbah nin. Takaleku may anamban may khutbah live di dalam Facebook. Yene pandemic may petek kasi kita biinin COVID-19 atau kan coronavirus. Dembua adjainin amban miaan palawi si kita bi kome epang ne medumehelu le kome Spanish flu. Zaman me lain tahun me 18 pe. Kome paatag si me sahaba. Yene si Ta'un Amawas. Yene kamatayan ke ikan me sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan buah hadjainin penamban me paatag. Duk palaway ko kantang palaway yene si me siye. Umat zaman dahil ulay. Puas ili. Palaway bulanan benne binnaan. Gaaru. Ilepas duilanyap dui Allah subhanahu wa ta'alahin. Sumagua penestingan kita. Bang sini amban kita bi magsabarin. Bang sini amban kita bi memintangin. Puas amban yene pandemik inin. Yene bentel ni pagtauhid na tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Na niya waktu ni sabab yene bala pinetek kain inin. Niya pen ni pahala geta abot we amal no. Geta abot we kekehinang no. Geta abot we ibadat no. Ubos pinetekkahan bala kay Allah subhanahu wa ta'ala hin. Sangat kau pinetekkahan bala, pinetekkahan bala, pinetekkahan bala. Bang pil mi sabaran no, iye ne bala pinetekka si kaumiaan. Iye ne pahala menggata abot no, tagna we me hinang no lay. Sampai te kudawat we no sababan iye ne pagsabar no si me bala pinetekka si kaumiaan. Subhanallah. Bala inin pa inni. Bang bakas inaan we Allahu ta'ala hin bembelnin. Bembelnin. Bupini kite si kite bi kahapan nin. Hatu kite bi mag-angan-angan. Bangway pegay namba pinepeddi. Hawa hadje iya ni kahapan niya. Inin amban me khutbah. Ensini dalam Masjidul Haram. Subhanallah. Mian lingkat manamalan. Si tinggal ene ibtilain inen. Yene balain inen pa inne. Bang bakas inaan we Allah Ta'ala bembelin. Duk te kitete bi kahapan nen. Ada kala mag-angan-angan pe kitebi. Bang way pegi pinesobra peddi inen. Duk namba isab kahapan nen. Pa inne. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalu-kalu penen niya dembua perkala kinebunsihan wewi. Sumagua iyo makahap ka amin. Selaw kiamat niya duangan ipun. Pagpayam dembua ipun miyaan. Pagpayam dembua ipun miyaan. Hadja pahala iya ni miyaan. Syawek ni miyaan. Pagpayam ni bang ini sa baban makahadya pahala nin. Penno we bala to rata bulak dunya. Penno we kisigpitan to rata bulak dunya. Penno we testing to rata bulak dunya. Sa sinabalan we ini. Amban iyan pahadya pahala nin tekkali selaw dembuli. Pagsakay te kita we dembuak lelamiyaan. Say hati hadya pahala balak me petek kasiyemian. Maka pag-angan-angan dembuak iyan ipun miyaan. Bangway iyaga binalaan. Bangway iyaga tinestingan. Bangway iyaga pinetekkahan musibah. Kok pinetekka iyene. Sipong tineine miyaan. Si waktu netekitene bang sa ingi hadya pahalaanin. Subhanallah. Inin amban me khutbah pemehemok. Yene si zaman pandemik kwetuin inen. Hangkan sabar-sabar kita berahu. Sabar kyo bangga niya kinakanno. Dapat kaysa buwe euro kayo sinuplayan. Euro isa miyaan nakurain nindaw ka wa pluma no. Inurungan kayo piye-piye me kilo ne. Dukla-uklauk ne. Peruk magi ne. Peruk sardinas ne. Bisan hepga niya. Bisan hepga niya.
Syube kita bi sabar. Sababan inin mungkin tedok tebi iya ni pahala haji. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'min, la yazalul bala'u bil abdil mu'min hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'atun. Bang sigi-sigi balain si dembuak bangsa mukmin, si dembuak bangsa muslim hatta yalqa Allah. Ubus businabaran we ne pagtaabot iye mati pekesua tuju Allah Ta'ala gak niat dusene telebbi sinabab anban pagsabarne iye ni si kesigpitan bakas mepetek ka iye meturya tak bulak dunya mian. Inin subhanallah pahala haji mepetek kasi kitebi inin si zaman ko itu inin ambanin hangkan coba kitebi sabar dan kitebi raw susya bisa na in-extend lockdownin. Dani kita bisusya bisan kita bigay pinegu amban luma kome tu dalam Saudi. Dani kita bisusya bisan ni rahu mian eka kita bisikaug tu amban pamangan. Insyaallah taala ketekkahan tebinin tekkale sel dan buri. Mepong tinai kalasahan mian main kusikaam subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.